Jangan saja jajannya. Mudah-mudahan saya denak nah. Tapi ide honya. Taruh gini kuwi. Dan pasang ke seduk. Dan nasi sing ada cuma pas lah. Pipes sing ada. Oh, gumi apa nih? Leng ripa. Aget kadi lemur nar jajo polon len jajane jawan bin sing ngedum-ngedum bin lemur. Wah, ripane apa deh? Ulah jajo ci sing ngedum-ngedum cino. Yo jaja besek ijo yang udah ngedom. Pasang cangan nak seduk nih. Kleng, kalian cicing lah pasang seduk, pasang canak seduk pas ini. Yang adugel apa dom apa jaja jak cang. Nek, bulan nek. Mang nih cang tong sampah bang Cikulit. Ripa, ci mikir nah ngomong-ngomong mungkin cara pang makan gelah ajak dua jani. Oh, aja loh. Jangan masih mikir nih. Lu ngide-ngide weh. Masa cia ngide-ngide? Maksudnya apa? Tata-tata lima di jalannya. Masa cia dari gembel? Oh. Sinyak cang sinyak. Dari gembel orang cicang. Aman sekedar engken cara pang makan. Mikir nih. Ngepet meh. Udah di masih, tapi Ci jadi caleng nah. Wah, enak kan Ci. Ca sinyak dari celeng, cang enggalan bangko yang kebuk warga. Nah, si engken. Jangan ane nyanggelilin nah. Sinyak cang sinyak. Ci daya nu usah-usah orang cicang. Anu lain nah. Rampok nih. Rampok. Rumahnya lah kan rampok. Nah, Mai, jangan duduk. Enak. Mai, let's go. Ci lambat mendalan Ci. Mai. Oh nah. Ya, let's go. Udah sleng saja dong. Aduh. Pepret, ini rumah laka rampok nih. Oh, nih Ripa. Oh, sugih bin. Oh, masa sugih? Oh, sugih. Di mana di Jawa kayak? Hongkong. Wih. Pepret, ciri di ngawasan nah. Nah, Sakit ada jelemonyen, orang cang. oke. Harus waspada nih, Pret. Pas taruh. Ngerti sih? Pret. Wah, ada ruang lemur wah. Coba deh. Cih, kurang begitu ya no. Weh, Pret, malu mai. Dan malu, dengan malu. Dengan apa Ben? Bersedok pasang cang nih, cegah kan langsung. Gas, resiko nih. Gini, Brad, cangkal kamu. Nah. Pun, saya ada makanan enak apa? Ken Ripa tuh adik kamu ada bude dia di Jelemur. Ngalin deh, Brad. Aduh,
busan. Kengken ciri padi melaip ci busan. Oh, busan ada gerodok-gerodok lain, Cang. Menengken. Ada anak di rumah ada debut ci. Aing? Main jalan aja, Bang. Woi, lagi mana jarwo nih? Biasa, hari sial. Hah? Hari sial? Maksudnya? Aduh, Iripa. Ajak ke rampok, tekan kalian ke taro. Hah? Rampok?